Saha kasian ke bahan riu, ya ke Parish Divine Savior Nongthymmai, kelale ya ke kamabha house nem beladap, shwa ke Christmas, lingba ke jing penyok Pynshna Iing, ya ke Iing kesem Kristan ke Duna ke jing yok jingkot. Kata ya ke Iing kesem jung ba dumius khar kengor, bat ke kong badon lang nongsin, ringkat ki khun, kelawan pinsuk, Marcisius, Alfonsius ki badian ke balang senang mau sebut. Hak te ke jing penyok Pynshna ya ke Iing jung ba dumius, berkekong badan lang nong sit hasnang mau sebut kadai kejing bentin nanti berkejing perkat jenga jong sablay glorious imli bari Parish priest ke Nongthymmai ya kebau lawan rak ringkat kejing mot bandan dak relief committee ban pinmi pisah nak bentak kipat ba ke Parish ban kersan kerpang nak bentak kitu ke badan kam kirki ya kejing rap haba kido kalat ya kene ke relief committee la klik the Parish priest of the glorious imli ko chairman hakabala senran lang duba Richard ke head kum secretary ringkat ki dekat ke komiti ketai ke relief committee ke thau ya ke relief fund naga benta ban thau kilat kelenti ban yok penmi pisah haba phai khmat ya ketai ke relief committee kelayok ban kersan na bon ki pajba ke Nongthymmai parish balayok ban a jingerap haki babon kiliang ya kitu ki badan kam ya ke jingerap kelayok ban pentrikam bat Pynshna Iing ki baduk la bon teli house nam baladap kelayok ban Pynshna haduk riu teli ki Iing ya ke balas dang ningkong naga balang senang mau sebut ya ke balayok ban kerku bat pli do pada Genesis wanyang haringkat keduai ke pirat ya ketika longyeng uba dumius khar kengor ya kebalai don ringkat lang duba Edward di Maukhiu badi sekretari ke Parish Council uba Richard ke head sekretari ke relief committee urang ba senong ke mau sebut Richard Nongklau urang ba balang ba Julius Warba ha ke Pynshna ya ke Iing baduk la pej la jengok dak relief committee bala bei tingka dak relief fund ya ke bala IT haki balang senong ban bicar bnya syua ban ai ni ban sedang kamau sebut kalong ke beningkong ya ke bala ala ban pli berkerku ha ke jing pet jingok do orang ba balang berka komiti balang ya ke Iing ba dumius khar kengor la shnahi kumutrai klem da dan kam nong tre da ke jingerap lem ki balang snong ya ke bala pendap hapo sibenai ki ba menta ban pendap ki long sa santli shushu ketika komiti ke yatho maya ke jingkersan ban Pynshna Iing la yarap ban nok senyang de ki para banget bat ki nong le bha ki badan kamsim baklun ya ke Iing hamau sebut la kersan lang du MLA ke mauring keneng but way officer ubat i kharmalki shushu mentau senam ke relief committee kelak kener bon ban penyo Iing ya ki kersan baduk tangki badan ki jaka lejong namar balak khia ke kam ya ke committee la kit klik lang du pada glorious imli banyarap kersan pisah lai teli ke long Iing ba lai teli nak relief fund beli ni ke Iing kaba ni aji rap ni gong ni chat ni tempat wujud semua yo boleh try keberat berat kat lang bangi ba hadin tang si benai mentang layok ban di ni ke Iing ki tempat wujud semua hantam peraramba berat penslur limba jung i ba laong ba lakam num di ban yok ban peli hau ni Christmas di wan urlong shisha limba ka jing trish tom jing ramba balang sekretari balang bat ki rangba kiseng rangba sengkentei jong ni ka balang senang mau sebut di tempat wujud sungu overcrowd ya boleh perkam tam nak benta ifrangba ibla IMCM nak benta jongi iwe di tempat wujud sungu kamtam i farar Genesis lai don kat lang bangi amar ifrangba im like namar don program di benta lawan ni farar Genesis kalau munjui nak benta jongi di yang belum ya pibaro kamtam iba karmalki ibadan kat lang bangi IMC nak benta ini berkhoi kejing temu jing pada rang ba bat ka Parish Council hi jong ka Divine Savior Parish Nongthymmai kabangi perkhat ban phai khmat sekiba Duna ba syam jing aka jing yo jing kot hakaba kidon ka jaka reikim kot bor pat ban yo yu tunum tendai hakaba kinri nak slap nak sngi nak leer te ka PPC kaladon ya ka relief fund committee kaba pej kaba i ya jing jing Duna jing syam lanot jong kipat jong Parish ka relief fund committee da kawai ka surhi rengkat bag ka PPC da ka jing no senyang ka bakulut mesim jong kipat runget barok jong Parish Nongthymmai barok sansnong bat pratli ki blok kalaya sim betah da ka benok senyang haman la kemas bekut ha ka jing show baar ha ka ba ngiyo ban perlang ini pisah ban ya sam ya kani ka jingyo hakaban Pynshna Iing ai ya kitu ki badan ka jaka ndik bumkot bor pat Pynshna ka Iing
Te hakani kasni kalong kasni ke basakan mau. Ya ke Parish hi bat ya ke balang senong mau sebut. Ha ke jingdon dekat I rangba balang ba Julius Warba. Bat ha ke jingdon dekat I ba Richard Nongklau sekretari jong ke balang kibala simkhia. Dekat ke seng rangba seng kethei seng samla jong ke ni ke balang senong. Ha ke ban pedulong ya ke ni ke kam. Ka jing ai jung try jung eu Jesus Christ bat ka jing jung ublay. Lambat ka jing slog jung men sim bakhuat kin don ringkat bat phi baro. Ringkat bat phi ru. To ublay bang imani da ka wei ka donot bat ka wei ka sur un ai bor yangi leng ba men sim bakhuat bat ngin ya em ha ka jing yasuk yabha kum kinong bot u Christ Jesus menta bat junam la junam. Amen. Daga basyem ya kajing long do naga Maria te suti u Chris sulamon ban shong ban sa bat ngi kibreo. To ngin ya duai ba un wan rung ha gane ka ying kasam bat un kerku ya ka daga jing don ringkat jong u. To utrai un don ringkat bat ka ying kasam jong pi barabor un pen roy ya kajing ya ye jong pi iwe bat. Un yo benta ha ke jing kemen jong pi bat un pentingan ya pi ha ke jing sngau si. Da ke babu de ke jing hikai bat kinuk sa Chris. Tu ai ba ke ne ke ying kasam kan long kum ke ying kasam bakhuj hanasarat ke badap de ke jing ye bat ke ba phalang de ke jing bhau blei. Hadap shisha de ke jing kemen ke bakrau ha ke de ke sngi ban ye don lang bat pi ha ke kerteng jong I father rangba. Ibala ia shisha ya ke Parish jongi ya ki school jongi ya ki yeng kisam Kristan badia bar rokhot ngayo I hagadonur jongi kadon ka ke ba kerpang hadu kata ban iet yangi ban sumar yangi kum unong yala mensim kum ubriu ba perkat syapang ka bha kamiat hakika mensim ba kametru ingadap da ke jingkmen ngai kublai ba Richard mo ya iba Edward nengta ya iba Ethelbert irang ba balang irang ba shnong ngidon hangni irang ba na Parish na po shnong da shisha ke ke jingkmen ke bakrau ban yadon lang ban kerku na ke benta ke ne ke yeng kasam ngapuson berobor halde mentang oske ke jingpule ke ka jingsuk ha ke ne ke yeng tang kibrek badan jingsuk kilaban wanra jingsuk bania pan bhalem bania rap mar keliang hakene ke jing em jungi hakene ke perthai tikade ke bakrau ke ba ngi mangi ngi laban le hakene ke Parish natip landriu teli ki yeng bangi la adepshna lese ke bangi dang em laban sina shibon kane ke jing sina ke yeng sisaka wanra ke jing kmen kane ke yeng tharai kan dap ke jing kmen mo imei mo ifa imei ki khon barokhat ke jing kemen ke bakrau kat kani ngam tharai ha ke jing jong pi phani amar phin song ani mo ke jing kemen mensuangi kumbang irang ba balang ngi song sane setai ngi song ying wai ngi ya em la se ying jong ki ba ying hasam mentangi don la ke jong ke ying hasam kat no ke jing kemen Jing ke ku tu te ke rai jing ai lagi buat kau banyak menilum lang hari ka step pemerintah bidan hari ka yang kesem cungi ba dumius khatngor hak ba ke Parish bidan bok siapa ke Parish cungi bidan kita relief committee menyerap ilmu tak beduk busuk hapo man laki senong hapo ke Parish cungi yang aku beli kerpang parang ba buat ada imdan hang ni mentah dari ke program ke belak kembali badi man khat tarik mai long ban ni terkuna asau tarik kalabiang ngalabiang pada ti labu ke kendai beci dengan mentak si bagi orang pun kamplat mila banwan ila pha la stan Parish tengah kule para jenis bala wan bersimi kan ya ka hachka cungkrang ba mengkuru ni ka yin ngadap ke jingkemen ke bakrau ngako ban pli ke ne ke yin ban IT no ya ni shabi katala kupa jang ke yin naga kemi kupa to ai kupa jang ke yin tengin pli ka bakin ya rong hang ni bakin ya song desa daga jingkemen ke jing ye mo kiri rong git rong pra